Simwe habwekiro kino ekishaka kandi kirungi kiyatuhereza kama yebala kutulinda omwirima gwekiro akatusimura tuli bwomezi mukama simwe aba studio enes twahikamwe za TV West nsima ruhanga ababatekaneza abatwasanga mukandi bakatutangira amabara gange Reverend Annette Nakalema kandi mpako yanga dieri ndi mulisa w'uliso bwa Mpara kandi omusaba dikono bwa humura omburorerezi obwa Rwenzori twizire neja nekigambo ekyo kwikiriza okusingura byona okwikiriza kusingura byona okwikiriza nikukiza okwikiriza nikugabira okwikiriza nikukora byona mukama waitu asimwe ebigambo byokusagika ebigambo ebi bijja kubisanga mu Njiri ya Matayo esura ya 9 kandi tujja kutandika orukara rwa 20 njja kusoma ebigambo bike kandi omukazi akaba arwaire kyejuiso ekyesagama emyaka 12 enyuma ye emyaka 12 yeija enyuma ye yakora hamukugiro ogwekijwaro kye baitu akagamba omutima gwati obundakora kwonka akyo kujwara kye ndakira mukama waitu asimwe enkare zonka nizongonza tubazeha abagonzebwa enkare ibiri ezizonka okwikiriza nturora mugenzi waitu omukazi onu akabarweire ajwahire nendwara atabaine agenziro marwaro obundi nombafumu akahikayo byona byaba byabusa byaba byokwemaramara baitendwale takire haleluya abokuba kabataka gutungira omufumu wayo wenyini omubazi gwayo gwenyina akabataka gwikireho nsima ruhanga bwo mukazi onu abokuba kaba no kwikiriza yarora ko kwatabaine agenzera kunu nakuli ajwahire no kujwaha obundi takyina namanya genga kyonko byabulira Kristo narabaho yagamba nango naboneira kiro kinu nisemera kukira yatungwa kwikirizo kumalirire kandi wakabata kwenda kubaza kimuchonka akagamba leka ngende mpora omumutima gwe yagamba kakuba nkwata kwonka kijwaro kyo mjuni Kristo na njuna na nkiza endwale nenye kutahe sibirire yetahe endemire mukama waitu asimwe okakuba tuyongerayo mungara harukaro wa 22 ni rugamba ruti baitu Yesu yahindukire na amurora yagamba ati mwana wange gumo mutima haleluya okwikiriza kwawe nuko kukirize omukazi yakira okuruga akasumyako mukama waitu asimwe omukazi akaba no kwikiriza just akakora kwonka kijwaro kyo mjini waitu Kristo okwikiriza kwingaina abaisemu ojuko omukazi akatamu sente yatamu obwomezi yatamu amagesi yarubata hona kyonga yagamba nangu hati kijwaro kine kyo mjuni nicyo kirankiza akaba no kwikiriza ogumire na Yesu yarora kwikiriza oku obuyamkwasiro yakimanya yahinduka inyuma yamurora yagamba mwana wange gomo mutima haleluya abesema harohendwale nyakukwasire akasumika ingi timanyiro mazire nayo busumiki kyonko omusaho aloho omusaho taliondi nondi ni Kristo omjuni waitu mukama waitu asimwe kimuchonko omwikiriza no mtuma gwagwona omusaba mugambire no bwomezi gwagwona nagenda kukiza na usigara osemerire mukama waitu asimwe kandi ukaro rukondera rwagamba ngu Yesu reka no tugarukira omukazi ogwakakira no kuruga kasumyake abo kwikirizo kwinjo kwa kabali nako abaise mutuleke kutwarwa tuleke gurukiriza halo ekizine kiri kugamba mu Zaburi za Runyoro toro ngo hati tincyajera abo kuba Yesu Kristo na mara nugo ndukwesigaga wenga mukama waitu asimwe oine ndwara kenya kutalibanize kutuntura okarubata hanu na hali kandi omusaho omwine na mbero yawo gambira Yesu okwata hali Yesu omwesubiraho cyala abanyankole bakigana gamba ngunyewe ndi aguma hasi yo mkono gwawe dero mbere haka
akaramata Yesu mubera akaramata mugambire byawo byona aino busobozi alhaiguriye nyikara zone nendwara nasikiza obunaku nabutwara abanyazigo nabakujuna ebya byona nibisemera nakugabira magezige no mburungibo no mugurubwe ruhanga wayitwa Yesu tumwesigire kimu abo kuba nasobora byona talekire kumulema nuyakirize ndwara yo mukazi yogu naiwe yoino gimtware Yesu nakiza omwibarere isitwe omwana no moya arkwera kandi no mugisa gwaranga busobozi bona isitwe omwana no moya arkwera gubamunenya batulirize nabaruturora aherwoko gutaho mbyanyu gubikole kandi gubagizo kwikirizo kumalirire omugisa gutabarugaho hati no busingo butahwaho